Lakhipuronline puthokjaba April gi tang 10 nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoiba Pao. Awang nongpoki state nipanda class 10 phawbagi mahiroi singda Hindi loan compulsory oina tamhalagani haikre. Borkhola amadi Palarbonda mitei mek tambibagi thauram pangthokre. Jiribamda district transport office ama athuba matamda thambina na bataksinkhre amasung KG Humbutra Manga Kanglup ki bodybuilding competition da Tripura gi Meitei Macha Dr. Bisalna Sana gi takaman laurakre. Haujik mapungoiba Pao tabirasi. Awang nongpoki state nipanda class 10 phawbagi mahiroi singda Hindi loan compulsory oina tamhalagani haikre. Waphamasi Union Home Minister Amit Sahana haukiba sagolsen numita Parliamentary Official Language Committee gi Kuntratret suba mifamda mifamapu oina saruk yaraduna phongdokibani. English ki alternative oina local language khanbagi mahutta Hindi lawgudabani haiki. India lengakna lamlam gi loan sing chawkhathanabagi bindingda scheduled language oina loan kunithoi masakhangli aduga classical language oina loan tarukpu sakhange. Adumoinamak Bharat ki National Education Policy 2020 na mama loan na class 5 phawa mahi tamnabagi thausilsu lauthokpa leiri. Borkhola Jaraltola da nongmagi oiba mitei mek tambibagi thaurmama ngarang thangjanumita pangthokre. Manipuri Sahitya Parishad Assam Borkhola Branch Indigenous Manipuri Forum Borkhola amadi Bir Tikendrajit Memorial Club Jaraltola na punna sinduna pangthokiba thauromasida President oina RK Birensana Chief Guest Yanglem Biren Meitei President Milal Guest of Honor oina Dr. Horongbam Prasmani Thangjam Brojen President Maipa L Brajamani Singha President MSPA Borkhola Laisram Bimol Advisor Milal Kasar Ajit Kumar Singha President Bir Tikendrajit Memorial Club Salam Dayanand ex General Secretary MSPA Saityabati Devi General Secretary Milal Kasarpana Dai Sterling Sinki Thoromga Mari Lainana Seram Herajina Wahodok Piraduna Aikoi Meitei ama oina Meitei Mayak asi tamdaba yade haibagi khongjang asida Maifana Milalda haijarubadagi Barak Tampak ki tongan mafamda awareness thoramasi sinjabani miyamna su saruk yabiduna mapung phan bibasi yamnamak nungaiji haiki. En Nongmai Lembi Organization Secretary Milalna Manipur Sarkarna ayaba piduna ngasidi Manipurda master gi thak phawba tamba haukraba mayak asi aikoi pumnamakna khangnanaba honaminasi haiki. Thoramda saruk yakiba oja singna Milal amasung Maifana changsileba mitei mayek tambagi khongjang mapung phana sagutkani haiki. Guest of Honor oina Dr. Horongbam Rajmanina haikibada loan na imani yek na ipani aikhoina Manipur da chatnariba mayek asi Assam da su chatna hanba haibasi yamna matam sangadaba natte aduna aikhoina aikhoigi mayek khangnana ba honaminasi haiki. Chief Guest Yanglem Biren Meiteina haikibada Manipur da chatnariba mayek asi mayek ki damakta semkiba akang ahi ojasingna laptop laga semkiba mayek ni aikhoida de jayet naba amata leijade aduna aikhoigi yek asina Manipur gi mapanda khundariba Manipuri pumnamakna tamdaba yadraba mayek amani haiki. Thauram gi President oiriba RK Biren Sanana mifam mapugi warol piraduna Milalna tambiba hauriba mayek asi aikhoina sagotchari aikoi pumnamakna tamdaba yadraba mayek ni haiki. Thoram loiraba matungda mayek tambibagi thoram makhatana chathaki. Rural Development Association na sinduna ngarang thangjanamita thokchom angobi ngangbi Memorial Academy Palarbonda mitei mayek tambagi awareness campaign ama pangthokre. Thoramaduda President oina Thokchom Jugendra Singh President Rural Development Association Chief Guest oina Yanglem Biren Meitei President Milal Guest of Honor oina Dr. H. Rajmani Singh Thangjam Brojen Singh President Maipa Kaisam Vidyapati Singh K. Manikumar Education Secretary Milal Kasarpana Sarugyaki Thoromga Mari Lainana Kaisam Vidyapati na haikibada loan na imani yek na ipani aikhoi isagi mayek leijaba phurup ama oina yamnamak chawthokchei Barak Tampak ta Milalna lakpiduna yek khanghanana bahona biribasi thagachei haiki. Dr. H. Rajmani na haikibada mayek asi haujiki matamda khangdaba yadraba mayek amani
मरमदी मणिपुर सरकार अमदी सेंटरना मसक खंगदुना चनबा हौख्रबा मयेक असि अइखोइगी तुंगी मिरोलना खंगदबा याद्रबा मयेकनि हाइकी चीफ गेस्ट ओइकिबा यांगलेम बिरेन मैतैना हाइकिबदा मणिपुर सरकारना अयाबा पिबिदुना चनबा हौदुना ngасidi मणिपुर यूनिवर्सिटी की थाक फाउबा तमनख्रबा मयेक असिबु मितै अमा ओइना खंजिनबा मथौ तारे हाइबा खंजरबा अइखोइना इगी मरी ओइरिबा कासार की तोंगान तोंगान मफमदा हौदोक सबनी हाइकी थौरम की प्रेसिडेंट ना मितै मयेक तंबगी खोंजंग असि अइखोइना थवाई हक्चांग यावना सगोचै हाइकी थौरम असि लोइरबगी मतुंगदा मयेक तंबिबगी थौरम मखा ताना चथखी मतम कया की ममांगदगी जिरीबाम की मियामना डिस्ट्रिक्ट असिदा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस अमा थंबियो हाइदुना ngasi फाउबा तांदुना लागली अदुबु ngasi फाउबदा थंबिदबना मियामना पेनद्रे करीगुंबा ड्राइविंग लाइसेंस नत्रगा गाड़ी की चे चांग लौथोके हाइरबसु इम्फाल द नत्रगा युमथंगनरिबा आसाम स्टेट की कासा डिस्ट्रिक्ट की ट्रांसपोर्ट ऑफिस ता चतुना लौब मथौ तारी मसिदा मियामना खुदोंचादबा कयामुक मायोकनरी मसिगी मतंगदा ऑल जिरीबाम ऑटो रिक्शा ओनर्स एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ओइरिबा सिनाम पिसकना हाइकिबदा ममांगी चाही लिसिंग अनिगा कुनमाथोइदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की कदम तलादा लेबा जिरी कॉलेज ता पांगथोकिबा गो टू विलेज 2.0 की थौरमदा सरुक याकिबा मणिपुर की सीएम ना जिरीबाम दा ट्रांसपोर्ट ऑफिस अमा थमगनी हाइरंबा अदु अथुबा मतमदा थंबिरो हाइना फोंदोरकली ऑल जिरीबाम ऑटो रिक्शा ओनर्स एंड ड्राइवर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट नमो होइना ngasi जिरीबाम ने थेनेबो ऑटो थोड़ी हिजरेबा मुसम जिरीबाम दा गाड़ी थोड़ी हिजरेबा म्यासी भी येनदा चीफ मिनिस्टर अनबो चीफ मिनिस्टर ना जिरीबाम दा मोटर व्हीकल ऑफिस मा अतुनु दमना हबीगिनी हाइना हाइबिरंबदो ngasi बा गाइमा अमतनल थबामदो उदबदगी मरम वरगा ngasi जिरीबाम दा असुकी मतिक अवाबजे मायोनदरे मरम अदुना अनबो चीफ मिनिस्टर ना जिरीबाम बाजारगी येंगागा जिरीबाम बि हिजरेबा गाड़ी थोनी हिजरेबा म्यासी इंबिरगा अतुबो मतमदा जिरीबाम दा मोटर व्हीकल ऑफिस मा हमनिनगे दमकता एसोसिएशन के साइड की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा हाइजरी पाव की मरक थन्ना अतेनबा ब्रेक अमा याउसंग अमदी सजिबु थागी हराव कुमै मरक असिदा नुंगाइरबा पाउजल अमा पुदुना लाक्जरी लमदम असिदा यान हानबा ओइना यूमदा तंगाई फदना चंगबा पोटलमसिंग अदोंगी यूम फावबा थिंजरकपगी खुदोंचाबा पिजरी कैथेल की ममलदा फंगलगदबा पोचै सिंग असि करी करीनो हाइबदु अइखोइगी वेबसाइट ता चंगलगा यंगबियु ngasimak ऑर्डर तौबियु अइखोइगी वेबसाइट www.dukandar.com अहानबगी ओइना अककनबा मफम खरदा होम डिलीवरी की खुदोंचाबा पिजरी अकुपा मरोल की दमक मोबाइल नंबर 7896667707 दा पाउ फाउनबियु इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन IBBFF ना सिंधुना महाराष्ट्र की नाबी मुंबई दा पांथोकिबा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की केजी 63 की कैटेगरी दा त्रिपुरा की मिति मचा डॉक्टर विशाल सिंहना बेस्ट बॉडी इम्प्रूव्ड गोल्ड मेडल लौरक्तुना महाराष्ट्र श्री मिंगचत तानबा ngамख्रे हेंदानाबासिदा मियोय चनी हेना सरुयाकी पद्मश्री विभीषण पाटिल की मखादा डॉक्टर विशाल बॉडी बिल्डिंग सानदुना लाखी पनबयाय डॉक्टर विशाल पश्चिम महाराष्ट्र श्रीगी मिंगथोल अहुमलक फंख्रे डॉक्टर विशाल त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट येलाम बिरोजित की मचानुपा अहलने महाक DY पटेल मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर दगी MBBS डिग्री लौरख्रबने अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना अवांग नोंपोकी स्टेट निपानदा क्लास 10 फावबगी महिरोइसिंगदा हिंदी लोन कंपलसरी ओइना तमहलगनी हाइख्रे बोरखोला अमदी पलारबोंदा मितै मेक तंबिबगी थौरम पांथोख्रे जिरीबामदा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस अमा अथुबा मतमदा थंबिननबा तक्सिनख्रे अमसुंग केजी 63 कांगलुप की बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन दा त्रिपुरा की मितै मचा डॉक्टर विशालना सनागी तकमान लौरख्रे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।